yakuraho ubwo ariyo naturimo. We bari munonga umushuganisa wa programu umwami Makitogoro kandi umunyakashari kandi umunyambara ninkwebaza munonga kureba ngo mpira kagisha kukwija programu yerizoba kugira icyo nabaganaho n'abantu banje bakashara nose nambara district cyo kubanza nyinda kushaba ruhanga ninga kwebaza mukamarahango wabushesesa kuri ngo twashesha irizoba turya bahurire abantu binji maka tubimuka mbitanda byabo baba mwe barwire abamwe tibine manu kunkite turya bahurire n'abaryo batureba abina manu go kutureba ni nyinda kwebaza mukamarahanga ngo yabushesesa twena turya bahurire maka ni nyinda kwebaza Tayari West mukozuru mu rumugwa manu mu ihanga ahinkutambura ho nana no mu cyaro witwa Charles constituency wano tambatambura ho byaro no shanga abantu batireho TV ya Tayari West bariyo no bahurira amahuriro ga Tayari West kandi kikuru ekimukozere munonga ekikunshemeza na programu zanyu mubyo numugezeho kwegesa abantu ebintu byo mutano na muno kureba ngo abantu baruga umbukene barugo mboro abantu bagire kibayege cyo n'ikintu kikuru munonga kushanga ngo mwine media platform nkeji iyo kwegesa abantu kurugo mboro ecya kabiri nyina kwebaza abanyakashara hose constituency abantu erira karuru market kintu cyo kuzanazana kugira ngo umuntu no ijo mukaruru mu rugo kubanza makoro politician no byetegereza okijo mukaruru mu rugo kubanza ukaguma mu bantu ukarabamo icyo kubanza mu rugo kubanza ukarabamo no gwa kabiri primaries ukijo kagaruka aha finals nazo kakora ki kandi obwe oyesimbire n'umuntu w'amana munonga incumbent icyo kubanza cya kabiri kuba incumbent wenga kushanga ngo we niwe chief whip waba members of parliament ba Western Uganda kandi agarika ba chairman waba MPs ba Ankore region aninga Ankore sub region hato kijoka mwesimbaho uri mu rwego rwo kubanza ukamusinge mironde ibiri kandi akikiriza to mushansingire utamwibire karuna kamwe atagire na mukota abo kubatayine ground yona eco ninkiye baraza mukamarahanga kandi ngarekanye baza abantu bakashari ije maka ndebereka video ko mwami Tango Doy abira rya secretariat NRM akugira tubagenzi ninyenda kuwoninga na muno ba MP abasya abizire murabiremu kumukweza kwija muzo banka mufuna loans mucheza kufuna loans muza kuombeka apartments Kampala muzachayi ya parliament mwiwa kugaraka nkahi ground obwire buchika batanga kubatera karuru mutaraka kwe kwasa Tango Doy wakozire ki maka ninyenda kukamusereza okuraba mukwanje iwe note kuba no kimanyege ku munonga nyowe bariya abo kubankanturanye n'kitekateko kugira ngo ndiyaba nimbo parliament kandi kitekateke eco kunaize kweshurura nayemanya nataka kwebuza ibintu bingi nayebuza izina Musinguzi Patrick Rebanyisaki ko kuri cyo bugufure baki nshanga izina MP ndiyaba MP nkayishurura 2018 nango nakiteka Facebook page yanje abantu bamwe bajya ngo gumuja gwirira kunkanywe kanye n'kigendererwa kunizere maka abantu kubagire bato niyo tindabikirize kugira ngo baze no kurahira immediately kutwatorine kandi member of parliament arunka muterera karu kandi nakamurondera najanti nyine kwe ngeri inama zire kweshura nkemanya nitewa kuba member of parliament natandikira abantu bajya ngo no mugwira abantu bakarahire iuri no tandika no runda karu mina katandika nakaronda maka ntabwo mu bantu nanywa n'abantu bankunda abantu abo kureba maka ne bareba recently hari umuntu agenzere agatera mwana wanjye yamujya tukonka Patrick ugu ari yariki atkayara kagaruko mbantu make kikunga rumbantu as quickly as possible abo kubanywa hati natanje kureba mutamu ya kabiri ni nyindagarike kisange cyaka so ine gumomba mwango kujya ngunze Kampala nze kubyama tikine kikuza kungasira nyoburu weekend ni majyo mucyara abantu banjurira abantu ngabagaruka mukare nimba kwataraho abakuferwa maka nimba ndiyo izine ryanjye ryonka hati ryo rukora ki
Nuruhurwa munonga. Nuruhurwa noza kubona yaho urengo maka hari umuntu hato kwenda kwesimba umusi yangu nanda kwesimba nakoki wena aza kugira ngo abike center ije bwanyuma abantu hatu bareba maka tubakine ibintu byo kubateka katambara amisho abantu bahwerize nicyo kureba kasharnos maki wonoje manya kurunje munonga hakahatura ikintu cy'edini munonga bakabagera ngo utari umuntu we dine ndije kubasa kwija akakora ki akasingura karuru kuko ibyo abantu bakabirugaho abantu batangiye kwetegereza akanyenkagezo n'abashomesa n'abagira ngo uruhanga witu n'umwe uranga ko kuba nasindika injura maka takugira ngo yeje niye abakristayo yeje niye abanyakatolika yeje niye abasilamu injura neriye ko kuburyo mu irwaro mako kwendesha gama katugingurwire tukuba kubanza kugira ngo umuntu kuza kudonatingira blood washime kuba ari wachikaki ninga maka tino kumanye dini yarahanga so maka mpenzire record kwereka abantu ngo buri kimwe ngo ibyo tubikutiyamba tine ibikutugarira mu nsomo ekikutugarira mu nsi ninga kikuteka teko mission obuhereza so maka kachaki inkozire umuruka Charnos abantu bakasima bampaka ruruka rengeserize amina kabaza nafu n'ubururu bukaburyo mutwaro gumwe na Rwenda hatinka fu n'ubururu almost mutwaro gumwe n'ingumi 2 bukeyongeraho kandi live alone propaganda yagireho manyango mushija na wayizire tukumanya abantu biji bakandwana sabona old politicians abariye bo kumanya munonga bakagezeho barwana bagambe begamba konka abantu bayanga kurikiriza nambwe ni maka ikiragano cyanje n'abantu bakasharnos constituency tinde bahemukaho abo kubana bo tubakwemukira kubona bo tubakwemukira iyo bari honorable kashareji inemu byingi nko kuwijana babigamba iwiwe nko muntu yabirari ayizire nareba kashara bizire no bagitegeka otiro ba honorable aban tabamanya bayaguma rutashokwa abahi hato yizire oyihaho bazire bataringaya iwe nibintu cye byo kurebe bitwire ne biburamu ebyakuretire wagira utunyowe kashari y'amatembeji ninyi nkugibasa hatu bakarhanga kagenda yampo mugisha. I'm one of the most exposed members of parliament abere sero mutwere parliament. First of all, in exposure abo kugira ngo ruhanga kanyamba from my first job rukumi Rwenda 98 nkatandika ndi a salesman kandi natandikira mbarra tukwigoro plant yitu ya Coca-Cola. So kuna herize myaka 2 Nairobi Breweries yanya identifyinga nko mukozi wa mani yantwara naba manager za busi ya Tororo Mbare nkaho kuzora za Kapuchorwa ninye na birindi cyaje kuna arigiro mu Nairobi Breweries nije nakora n'ekitongore ikibakweta Petro Uganda kuna arigiro mu mashuta naza mu PSI International nahagariko mu mashuta nakora na company bakugeta Engine Petroleum nija arengo rwa retail network manager Engine Petroleum hati niyo Oryx yoriyo noreba hati abo kuba ba Oryx bakija bajigura so natunga umugisha naza South Africa na mare yo kwezi bariyo no traininga kuna herize nija engine kuyabineza kukinga abagapuko bantwara na hendera ndiyo mu Uganda Telecom ndinga regional business manager wabo mu Northern Uganda konka maka nko mushijari ambitious always nka setting target yanje najya tukundi semyaka 80 inza kurwo mu kozese ndarike kwekoza because I had achieved everything ngana hikira renguru kugira ngo nabanka national manager byone nkabukora kuba national sales manager wihangeri Uganda noba nuriyo muntu wamana exposure no bujini kandi kindi ninye muntu wabiri nabasa kuguza omushenyi desert because nyo makabona iningoro PSI ikaguza ho nakondo muzina gutine kinde kintarakozera mu Uganda so narebo bukugu bwanje namanyangu hati wanoza constituency nka Kasharnos constituency ni bintu ebyoshimye kutandika kureberaho abantu baremere icyo kubanza maka nkareba ngo ba members of parliament ndamuno munababiri barutingo ndakugira ngo tubarakuzira bakakora ibine bakozira bakakora ibintu kunkane byabaremere nabyo biro kunkane byabaremere nabyo iki nabyo biro byinji niyo ka identifying weaknesses zabe cyo kubanza baka abantu abati bine cyamane kibakwenda abantu babutosha tibine cyamane kibakwenda yes bar demanding ogunagambire bizubye byone bizubya botoka bimara because na mukuru wihanga ibizubya abantu bona takakora ki takabimara konka nyo kinagerezo kwenda kwegesa abantu maka
mu constituency yanjye kandi ki umuramwa gwanjye gunyebemberize ninda kugezaho kurengwa abantu barugo mu bworo abantu barugo mu bworo bata maka abantu twine kubegesa abantu tukubakwatira maro kucero mukasheshe namwe maka nyo kiri ya record to kanterera simu yashayisha tungugurura maro ngo nagagura tikubasa ruwakora yo muhagize wanje uta namwe nabandi bakaba batacetegereza binje munonga bakaba batera shayisha turyo mbara tugurura marwa mujya tukanje kugarikira inyanga kora ki umugarikira naba ryo kugurura twabona intuguro mwazyo abo kuba nyowe principles zanje oyine kubanza kugira icyo wayigasira kugira icyo wakora nicyo kureba muramwa gwanje make kinte cyo narebere kuko wano kigamba ngo n'iki bikenere umurika shari ba members of parliament abandi kibataraka bakagezo bakora konka nyowe ninyenda kutandikira ahi bakomere kureba ngo nayiha abantu boro ninyenda kureba nore maka twino mugisha gw'amana haza abantu bakukimanya twine president w'ubwenge bunonga President with His Excellency Yoweri Kaguta Museveni go kureba is a man of wisdom. Ebinte byakuba nagamba nyo nimba nimbihurikize ndi kubireba buri kite cyakuba nagamba nabakintu bwamushija nabakintu urusaci hati akareta program ya Parish Development Board PDM ya leta myoga ya leta bukimukonka nyo kizere kunshemeza munonga ne ya PDM abo kubane kwata muntu wansi maka ko kuza kureba abantu bitu bakashara no constituency abakukire bicuye kanka kinana na bitanu arigana n'abantu bankahi bahansi bakanukimanya konka bebembezi bona bariyo baremerwe kwegesa abantu kurwo muki yomboro make cyonka kitandika nagezeho nagamba nabamwe namwe nakuwakorera na program zanje ahandi gito zona hasande nindita abantu bakwegesa abantu okurise nkoko ndeta abantu bakwegesa abantu kubakubasa kurise kubakubasa kuri sempunu ndeta abantu okubakubasa kuhinga omwani ezo program ningezo munonga kurenguza yango muntu zamwegesa abo kuba maka nimba ninyenda omuntu nuyakuba inendundi 2-3 ateke bitibiki bya mwana ateke empuni 2-3 mbire nimbeje sempunu kubakubasa kuzirisa ukashanga ngu kuzare byana wakora ki waguza ushanga you can afford to pay school fees for your children tutarwandire munonga nkitwa bebezi kureba ngo household income yo muntu yayiyongera tabantushisho maka we are wasting time ninyenda kugambira waza kubaranka president Yoweri Museveni na minister of finance seteze kuteka ahaze za PDM it's a lot of money konkitwa bebembezi twine kurete ntanusu twine kwegesa abantu omuntu anda na president Museveni tuza kubatwa mugonderezamu omukite cyakwenda kutwara Uganda mu misho common market integration eyuneza kubutari because no muntu akudravinga kureba East African twagaraka twakora ki wabo muntu cyo kureba rero bagezeho kuyona visas kugira ngo we can move freely through border to border nawe yahinga muhogo ye twateke icyoma cyo kubasa kusa muhogo ukashanga ngo esano yarugayo ninga high quality cassava flour yija twagiguza Kenya abo kubana bantu bagenda munonga twagiguza Kongo abantu bakatandika aninga maka tuza kuba twakivinga munonga nicyo kugamba ngo maka yo kurugira nabebembezi ababire baruho nindeba ngunyowe aba exposure yinyine mo especially in international market mo especially in distribution abo kuba nyobu kugobu natungire bukabura munongo mu distribution omutuwarizimu omuki maka ngenda kugamba ngo niza kuyamba baza kwera abantu bakashara honorable ubwo ariyo natureba munsi yona amwe okucara munonga bakashare y'amatemba ebimwe ahariye bizibe bine nibyebe inshonga z'ubworo inshonga z'abantu butagera intasya kasharejo ineyo na ikizibu cy'abantu abatine mirumo abatine byo gukora abatine byo gukora nabone bengi hijagara kaza ina nebizibe bindi nke bya okuferwa no kuferwa nacyo ati kahinduka ikizibu baramwe hona
hati hariho umwe ubwoko buryaho kahurira nkaharufu nkaho bagira nomanya iyo umwe muri mu karuru iwe na honorable baziri makatekaho entekateka yo kugira ngo buri umuntu ayaferwa ashimire ko banatunga sente zo kumwirukirira nangu wija waraganisaho no muntu nagumwa hariho waraganiso kagira uti nyowe kunda nariro bwa member wa parliament tinkabura kwirukirira abantu abamwababe baruhunka honorable yaguma Wilberforce ukwiyahe iby'ujyangu nayohereza 10 nayohereza 2 nataye 5 akabaguzire sefuriya za mweziki azana na honorable abani tabamanyana wakare serente kateka ino butebe aine na nebitundu bare njebe byo kutimba bakashuka mu nkamizi nogira ngo ebimwahariye byo wagire bimwahe wakora to kwija kwerwa habyo kohereza sente kugira ngo bembe kozisibwa abantu munyamwingi kugira ngo maybe bemba manya ngo nkamuruka nkaho hari yonke sefuriya hari entebe hari yo aho tokakira abukuba nyo bumwe ni nkusasara we bari munonga baka maka karicha yitu ya Uganda unlike Rwanda nyenka za kuzika Rwanda uko tukatuza kuzika mu family ya mana munonga kuriya bakaba trained umuntu yafa naba yafa nibagize ku training abantu abaferwa obutaspending sente kuzo mu mabanja ninga koraki konka ko kuza kureba kari cyazi ni differing yitu na Rwanda iri completely different ibitu mbitano yitu mu Uganda I think no buhangwa kugira ngo umuntu yaferwa nimutekwa kumwirukira nico kureba bine byabo byabataka mweziki so maka kunizire nashanga abantu bakabirukira no mutwaro ebire mutware itanu konka nyo nakireba kitara appropriate kushanga ngo umuntu member parliament kandi uriyo no competing n'abantu bo muto najya no yore ka setting standard kandi maka nyenda kugambira standard ina setting ikanyamba munonga kunguzo mbantu and that was one of the marketing gimmicks na wrestling kajya kanchi tasyo mbantu cyakwata abantu bajya ngo gutakabire member parliament ariyo natwirukira reka kugambire maka munywano wanje mama yaguma akarete sefuriya kandi zikakora yazikakora sales because umuntu hati ko kubana haronko mukoro harihembaga haro kuferwa tubakupanyisa amasefuriya nangwana abani yagezeho yareta ubutebe let me tell you one of my strategies maka kanchi gambire hati ndakarigire mu parliament my plan was nganyenda kuchikora ntakagire kunga kanchikore nagire nyira kureba ngo buri seru nagigura ubutebe 50 buri seru biteka seru kugira ngo nakendeza expense umugi yaferwa seru uriya binaza kupangisa ubutebe ubushingiye 5 hati abe namanyati nyine ntandukwa yo ubutebe 50 ubutebe 50 oyine byaro bingahe ibyaro 2 bibiri bitanu so nkabarakare kosti yabyo so nyine kugezaho munonga kurenga nakoreje ecya kabiri maka ni nyinda kutungura abakazi nyowe tingwe ndakubiya maka abakazi bakanyamba munonga kandi nabesugwa kandi nshongeze nizibakwataho munonga ni nyinda kureba ngo natungura abakazi eze sente zanjye zibakuza kumpe za motoka nyo niza creating aho association muri Kasharnosi y'abakazi bonka musasire ntwire ni kigamo no bunabinendo ndakarungu kajya ngo bashira mutankwata kubi konka ni nyira kwata sente zukinga nabwo watungura mukazi no mushano wa mutungura of course abo kwata mukazi yija nkabateraho ka fund kabo bakeguza ka sente ukashanga yatwara umwana yishubero because abwe kinanyenda kwifasaizinga kintu cyo kutwara umwana yishubero tinko no muntu ahiyo sente mukazi azi kuzitwara umbara Chanchi basika byo ni nyenda creating committee y'abakazi benyine bo kuza kwemanaginga babe no bagikoraho babe no bagimanaginga kuma ngo muntu go watwara sentezi yazwara kuza kushobesa ki omwana because nyo kashita banare bakashara no se kizwe kitwide market cyamana obwegese bwitu bukiri hanze buri family wo tungire umwana ukamwegesa akagira yahika umishokwe nagira eki yakwatara family agindahindura umuntu nguka so maka ni nyinda kureba ngo nakikore cyakashatu maka tinkuza kuruga akwirukira abantu abo kube kintu cyo cyanguruze hata najya ngo nakiruga abo kuba nareta ubutebe bazajya ngo kanurunda baza kujya ngo mushano umureba akanarunda karuru kimwe cyisere munywano wanje honorable bazero bataringaya akagenda ya leta ambulance
yagiteko mu bantu yayamba abantu umuntu kuyabira rwara nango ko yeteramo amashuta konka at least eke kutwara mbarra ekutwara nkahi ekutwara muramba kuyarize kuba member parliament yakora ki ambulance yabura yagiye yagarika yakore bishobyo nkabishatu maka yagenda ya leta honorable minister Baram Bargahari yakore ekivuru bayagira ngo ba leta piki zo kweminyeto ba leta woma bo kutera ibicori ba leta ibiharani make ibintu bakame wensi konga bekija nice cyabira ko bakabyoreka bagira ngo ibintu biri yabo babukaburi byo kubiha koga kandi tina ratungere cyarani kandi barinkaye kandi ko nabire nyine honorable baziri namubuze kibuze gitukaturi mu lit tv namubuza ntabwo ikintu biha abantu kandi uri mushamukuru pikizuware series kazankaye ati pikizikazi zanje ati ninyi nabinishara mu cyo kuzuga ati ngize nazi gusa kine munyeto gona ogukubasa kujya because je munyeto pikitane zibaye barisiri zikaziri izaba youth leaders agombora twine gombora ritano piki zikazi ritano ba leta ubwo mabwe bicori ba leta biharani waza kasharnos constituency kubuze bintu ibyaje bakagenda ba leta amasharageze zige bishobobo na za radio na kigambo hona na munywano wanje Fred Mwesige twagira ngo abantu mwegendesereza amashanyarazi aganege bishobobo gahendera gatare bucere amashanyarazi bwo bakagareta they connected families ukikabibiri itatu omu constituency it was geared towards kugira ngo uriya abaha amashanyarazi bamuheki akaruru maka akaruru kukahwire aba UEDCR bakija bakora ki biyaho bazitwara kintu cyo kikanyizya munonga because abantu bakashashura connection fee bashashura account ya UEDCR tukugira ngo bakana bazira byarubaju ama hat market kibuzo cyane yo kuwa biri member wa parliament aho kuba hati irako ryine uinamani already wababuriza abantu aba already natandikire nyina appointment na Irene Batebe niwe permanent secretary ibasa kuzayo rwakatanangize ngo naza kunterera appointment nyenda kuzayo because nyende kintu cyo kibe sorted as quick as possible bagarereho amashanyarazi because bakashashura kubona yabibine kintu kibaye babazire because kunjire kuburuzo mwana yanje ngo kibe babazire honorable bazira kagenda yare manager wa UEDCR nanka ibanda yamujatiwe batekeho ninza kureba ngo nakora ki nabashashura so kubagatireho njyamashanyarazi gakorwa mingi and you see they are gadgets to measure losses z'amashanyarazi burahama so kuba amajaringe njyabashanga bakakora loss yamani uriya yije yakora ki yaragira kubagiye but that was very wrong so nazo mwanshongeze uriyo n'urwana nazo shongeze indi ni ndwano already zinatandikire ni nyenda kurengwa abantu bagarwa amashanyarazi gabo on time and as quickly as possible baba tachikozire I will even bring it on the floor of parliament because hati nyino mugisha gukora ki ebe bintu byo gomana bafera abantu na muno munabanyakashara bo kugira ngo nabantu bahasi tubone babatu baranga tubakebetegereza maka de kintu cyo munongo tureke kwebembeza ebishuba ombwebembeza maka wayebembeze kishuba you can't go far cyo kure maka nyonsha zireho najya ngo ninza kwebembeza amazima dekankoza amazima ngize ngo narwanda rabanyakashara na muno muntu wahazi kureba ngo ikina kubasa kumushakira cyamushika ni nyira kugezaho munonga maka kureba ngo sente za parish development model za muntu wahazi
ebimwari ebyo honorable byabire nibiteganisa nomanya natunga omugisha kutayiso omuntu witu yes akuba nanjye natunga umugisha ubanye n'omuntu wo wita akuba abimwari ebyo ebimwe enshonga eyakizire kunkwataho munonga egiyo kero henyuma hano tebako bagihuriro tukatwina abantu bakija kitongore kikija cyatungira amezi gito kurga buhweje kuro mu nshozi zakamucwa hone gabusha we bari munonga nani hati wota kwiyizire abembeza bayo baruho bwirubu bagira ngo wota ngwimo muje mu gatwari so wota yagatwara yatankaga guza abantu hata mizi gitu gabusha mwenu gatfera busha hati ejenshonga honorable akuba wota nebasa kugera ayihamiza gayo inamiza gayo namwe nabariyo mbatimba atinkaga akagera nankai ndwasa kutungaga mizi konkana na gabusha nagoga kabenga sigaraho akuba tukatwe n'amezi gitu gari ya gabusha tukushaba kasente kake munonga kugira ngo kakahweraho ku maintaininga pipes inkezo zazirigire naki amezi wagaferwa tutyo enshongeji tokagihimbura mbwenu maka I think arbajangu oburing no determining ekindi ni ntekateka ubutwe turunda karu tukakora research nkatambura namuno munaka karu bakahwire akaherukire ngagenda natambura na Fred twashanga agamizi rigende ikintu cy'umunonga kandi maka hari ikintu kinagambira ntandikire utarimanyiza abantu ikintu ukiza kukibaho ukagaruka ukakora ki ukakibiyaho that's one of the worst things agamizi ine project eyagaresere ekagatimbo ko mushoze kagaretera abantu ngai kashara no sigajya gabusha ba members of parliament abitwine ko bashyikire bo bakireba ngo tikiru wayizi abo kuba bakana batina kugumana bashashura yakasente kake ka maintenance kandi bakureba ngo abantu bakuza kucikora so basharo bagira ngo let national water come and take over charging abantu ekoreki konka maka ni nyindo kimanye ngo abantu ko utakibamanyirize from the beginning bine kushashura kasente watandika hati maka hari ikintu kiba kweto kunyakantu ningo muntu kushanga uti oyino bworo bwa mutima abebembezi bitu ino bworo bwaki maka nkaza kora research agamizi kuzagaruka yaringa tikakwetaga na sente zirengere miliyoni 2 no kugareberera warondo umwana kuba nagareberera maintaining hagira nka pipe yana akabagitemu we very good hati maka kankubuza abantu bakashari nibo bakuba bakutira mu parliament imunonga nibo bakutira musharo ubwo myaka 5 hati wabunje takujya takashara kakaca nyine kandi ndo muntu urakore ki arakora pipe says nkazatega namu abantu bakagaruka bakatunga mizi maka kunda heze kurahire 2010 niza kurahire 2010 byo kwa kata shedu yaone gambi 17 yes maka ezo niyo shonga yinkwenda kubanzaho kwetegereza niki cyakubasa korwa abantu bakagaruka nizago icya kabiri agamizi of course gakakata kubasa kumara kashara no constituency yo agaga takubasa konkantu ngiro mugisha I think I'm one of the lucky persons as a member of parliament kujangu amizi gakagera in the next 1 year nigaza kubagar supplied omurimbara ninyenda kuteka aba national water handinga kureba ngo amizago gaba channeled gija no muri kashara no constituency konkago nagaza kubagarye ko kushashura iyago naga so zagaha ababa kwebasa kugira ngo basa kushashura kasente kake batunga mizi because cyo cyamizi agokosa no gukora ki go kushashura go kubota kozise tukagashashura bakutera o mitazi so niza kwatagana na engineer twino mujuni muhimbura abo kuba wekirunje hataryo mu kitongore cyo bakagaraka bamwongera contract y'imyaka 3 ya position yanka commissioner turebe ngo twayamba abantu bitu bakashara nabo baganyirwamo omizi icya kabiri amashanyarazi mark have already started following up ashonga y'amashanyarazi transformers 8 bizabiri allocated kuija neza kwija kuyo mark ikintu cyanyigize kunagire ku following up amashanyarazi ari ikintu cyanjobire nkagenda nashanga abantu aba mappingire kandi nyabisirira bakagenda bagihamu bakahandika report ngo nyabisirira no buzwe bidongo bubusisira so tokubasa kuteka yoki I don't know who did that because ni maka turinizanya bisirira niwe nojo nashware banga kuno yamajwagariyo agarumo amashanyarazi garuno marungi tugaruma bina amataka mahanga hatubo nono bahura moti cyokore ni nyenda kwandika report ngambira babagiro bakamapinga they bakakora reporting munonga it's a query that I'm going to present
to the Ministry of Energy cyabasika kano wanankabirwaniza kwikayo bagende ba revising report ye baye bakozire gwire bagihindure abantu boko nabone benda amashanyarazi aba town council nabisirize town council town council yona nogira utango ine amajuge bidongo I think omuntu basindikire eiza akaine embago ninga ine kintu kiyabera takundanya bisirira ninga taragira ground no manya abantu bakukiro wingi mo especially government officials nagenda zo office ashaba allowance ajya ati nyoni za kumaroko ezo kuninza kumapinga mbara district ninga abantu bokwende bampinga mbozo kubota kumpinga we aburankizi na nyabisirira ajata atabogwe bakasirira kare bakasirira kare so it was wrong. I think it is something that we can revive and ensure ngo abantu bagaraka batunga amashanyarazi namazima bapinga batunga amashanyarazi. That one is up to following up kure mucyakoro. Amina. Yes. Iwariyo natureba ye bari kutureba kandi ye bari kuba murebe wa Tayari West TV nyine Honorable Patrick Musinguzi ni member wa parliament oterirwa Karuru kandi akuza kurahira 2014 akuba nabaza bine biro bishatu byo kurahira aza buri member wa parliament ayine cyo cyararahirire we naje kuba narahire biro 14 nka member wa parliament ojuire ahabwa akashari eyamatemba ningashi akashari a north. Honorable ubwo rero natureba na munongo wakashari akuba ezenshongoro yo nozigamba kunkane zikatinga cross akuba ninchimanyesha heje no bakuba araba bunyora bakutureba araba Kampala araba Kabare araba Nkayi abaguru ababusoga batekwa ku bantu bagira ngo member wa parliament eshongeza gamba na kuno witu nuzo ziriyo. Yes. Ebimwari ebyo abantu ni highest expectations abantu bako bantu batika ngo munyishengera shembere ku bana abakora ebimwari ebyo nangute bihandikirwe no kwandikwa ebime bingi ebyo umuntu ashemere kuba abo kuba aruhomemba akari honorable Bitex Dr. Bitex akagera ati nyombwe no bona member wa parliament nkacira kuna burugirimo atabo kuba abantu bakabakira wanje bayizire kunywa cyayi abantu bizire kuriki bine bizibu umwana ati yashoma amanyogo wayi nashasheri inoma ubona atwunga hati kunagira umbindi ati nkahumura so abantu cyo bakabona batekatika ngo umunyishengero ashimire kubana kora ebimwari yebyo abari yo mwishengero nbajyango bashangire challenges nyingi bonkabo bahikana kubura bamwe babuzire no kubura abo kubana cyo kurebana nakaruru abamwe kabagumira ko abantu bakabarunda babura. Honorable noraga so utugwa ryo natureba kugira ngo tibikwija kukizamani roads za member of parliament ezukumanywa ninge ziri categorized in wards simukuba zirinda icyo kubanza representation ninga okujwekera abantu bawo omwishingiro ya parliament okureta ebuzu byabo ukabitwara akwati buryo mungu nabasaguzayo. Yes. Icya kabiri no oversight programs za government ka PDM amarwarege kubane yombeka enguto oyine kureba ngo sente za government ninga sente zo miho mushoro zakora ikizindi zakora ekisheme kubandi zikora ki nizikora. Icya kashatu legislation okubaga amateko mu parliament zo kugira ngo woriyo no baga amateka oringwa amateka go gayambihanga abukoko kuba member of parliament no botaratu wa constituency ya no cheka ko ngaro ya national level cheka ko ngoro ya national level oringwa amateka gumwe abaga gayamba omuntu wa Uganda kureba ngo hine kiyaganyurwamu tegamu n'igisereza. Icyakana I think no buhereza niwe aha national cake ushimo kubanogera ko wakwatoka kora ki ukagarura bumka hate bizu ibyo abantu aba kugira ngo school fees kugira ngo iyo muntu yaferwa kugira ngo umuntu yagira ikizibu yarwara hate ibyo ni babi rugira mutuma go kugira ngo ko yambe ngo gukora ki nko muntu nko kuba kwataraho umuntu kurigera abo basabwa hati maka iyo abantu bingi banterese akujya Patrick nafe umwe nagenda kujya ati umwana wanjye takagira yishimira abantu nabone bakimanya ngo tokashashura buri muntu wena school fees ngo akora ki wabasa konko muntu maka
yakugira ati school fees ukakwata ukajya tukanakutungereza ibitabo ntasima ndebere bakusima umujyo tukunka tunabasa kankutungire ki ize bitabo because Museveni akatuyamba president wihanga yatureteraho universal primary education ya leta na ya secondary school amashomero gari ya gasidi schools akasenda kuba kushashorana bake kuko muzire yaraza kutwara umwana we ukamujyotse nakubasize bitabo by'imitware biningesho nini nyango maka yine cyo kuba wayamba no wamtera umuganda kandi kindi ine maka abantu bavuga kutera umwe n'ubutine se umuntu no mugambira umujyo tukantine mu ijeri maka ka ku example tinguza gambizi na ryo umuntu akari umuhagizi wanje wa mara akagenda yanterese mu yanja ngo aferirwe niyo nyine principle tikukira kuyaga umuntu yari aheru yaki ya constituency yanje waza kuzika bitoma waza kuzika bushege tikukira kuyaga konko bwiro bukukira umuntu yari yo wanje ndikumanta maka no wanje muni nkaka transport umuryango agenda ze kuna kayuka transport akamutwaro gumwe bakebiri nikakusindikira ningo buni kujya tate nabantariki konka maka ngenda kugambira umuntu ogwa kagenda yanditerera message najya kare kaje ndebe cyo gukora ntayegwa abuko tuyine ibintu bingi bunoga umuntu akazirikira message ariyo nanjuma ati nyowe ni nyanga abantu bakumbiha biki mwe nanyiragamba bakutureba abanywana bitu ni to mwe mutsasire umwe ikintu wacu kwatampora nugira icyo wakora ki icyo waganyirwamo kandi ikindi bine kumanya ngo ba members of parliament nabona abantu nkabo umwe nabatine sente musho maka ino kutambura notine sente umwe mbona bana bareba ngo sente ni nyingi ziba kutakonkeze sente nebusha nyoko kuba ni ndeba abantu bajya ngo ba members of parliament baba sente nyingi nsheka no kusheka kuba ni ndeba bajya ngo ngo babahire sente nyingi za motoka nsheka no kusheka wareba we yantia emotoka zitukuvuga ukateko mu cyara sente zo kuba noteka kugira repairing akora kujugura empira empira akora cyangwa kanene tambara buri zoba you spend a lot of money nicyo kureba aba bagira iteka kugira ngo ba members of parliament babagurire motoka zikureba rebukaho ninga zine mu mani niyo cyo nicagira 100% deka batunge motoka nungi because nabo nibashohoza munonga so maka wagamba anshonga yo kugira ngo abantu abakubana bagira ngo muyambe iki to kubasa kuyamba abantu bona ngo wakora ki ukakibasa konka woyine noba nugira abiwa konka wotine maka abantu bagambire babera bamazima nyo abantu nimba babera bamazima umuntu natera mu gihe ntakananda mukubi hasi umuntu nakwitegereza maka ndote ntaketegwire but above all in marketing there is what we call relationship management oine creating a relationship ninga ubunywani kugira ngo umuntu no wakota muhire amarwe we bari munonga baka hati icyo ajya tona rebuno shoti yatine mu atabuko kugero kuyanshobore acho kandi kwita abantu kwakweza kuzo member umbwa MP maka abantu batera nisimu burakuzukwata nyo maka korere banta nabura kwata simu yawe omanye ngo iza ndio meeting ninga yine bindu ninkora bikozireki namazima biri busy yabari munonga honorable reka twaza kuzomuka humoro kake ntujija ku bantu garukana na eshitweke cya muheru kunoba watu wegitaho ikintu bagita tayari West TV kandi nyine honorable Patrick Musinguzi ni member wa parliament urigire futoranwa ahabwa akashari eyamatemba reka tugaruke Umplotsi 15 nomsho ez amiteine katete mbarasite ubure kutunga meyawe haza kandi kwinena plots nunje zindi omyanya mirungi amhanda yona erukta no kushoro muri mbarasi Bushenyi Road omchiyeje $5,000,000 na Kashaka $10,000,000 Masaka Road Robiyenje ya Hachipira $2,300,000 na Kanyarye $8,000,000 Kabare Road omuricece $5,000,000 hamwe na Karamo mukategura $8,000,000 Ibanda Road Ishanyo $15,000,000 na Ibanda Town $2,500,000 no basa kushashara hetreka echa pasenti ya 30 rere zirasugare oshashura hagati ya meza 3 nyabura we ija office zaitumbarra Chosiga House Mackenzie Street omanye birukuchira esimu not mushanju atana mkaga 85 Amity Realtors Limited Skylight Hotel
Hoteli erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja mucemo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800-100-066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Amazina ganje ninye Mr. Quality ikurwa mu UNBS. Naija kusyaho obuhabuzi amitindo y'ebintu. Orukwetebekaniza gure ebintu oyine kumanya ebi. Waba n'obute ekipimiso kyawe nari minzaani aha mwanya reba ngu wakita omwanya oguhami aho omuguzi arikureeba gye. Eki nikireetera minzaani nari ekipimiso kyareebwa gye n'okwihaho okubanganisa okwibwa. Waba n'ogura amashita aha matundiro gago reba ngu aha kyoma hariho entaniso hagati y'amashita agaraga kugurwa n'agariyo nigakuratwa kugurwa. Reba ngu akarikubara amashita gateebwa ahari 0 ogumerere reba aha kyoma b'amashita g'orukwenda kwetantara okwiga. Obu bwaba buri obuhabuzi aha mitindo y'ebintu. Natsigara ndi Mr. Quality okurwa mu UNBS. Nyebiti kubyenda Penkoni yakweha utamuha umumudu nokora ekikire wanywa mpenkoni nushumurira kushemererwa ohurira obunuzi n'obusinge nuwenda kucamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni nekwamani uhindika omushiija nyishiija mpenkoni ni rukundo n'obugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa omutwe sinza kutambura ngasinywedde ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga ecupa yawe hati omu maduuka gakuri hihi n'omu mabara gono mwihanga iwe mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire atabarikayo omukahumura ako yebare kuba nitwe tushire tugenda mu mesho twasigaze dakika nke twantuhendera ekiganiro kitwe eki ijuka ngo nyine honorable Musinguzi Patrick orira karuru kandi orinzire kurahire 2014 nko munyishengero ujwire ahabwa Kashari North ningashi Kashari ya Matemba ndimaka abo ntekateke honorable aitwa Jero mukahumuro twatiyo tugamba zimwanshonga ezo kuza kukoraho ezo kuza kutandikiraho kandi ezimwari ezo ebimwa bintu ebikushasha abantu
n'enshonga ebyobwegese wabigambaho konka ekiri enshonga y'amaani akiriho n'abantu abakwebuuza aha bwaki amashomero tibakigabasa kandi agamu omuri ago n'aga gavumenti agandi gari amusingi gwa chaki agamashomero abantu tibakigabasa. One time President Yoweri Kaguta Museveni akagira ati ekizibu kiri nkahi akari okuside za busoga abantu bamwemereza bajangwa abana bitu tubakishoma atagwa kibata kushoma kandi tuyina amashomero gabusha aga government abantu bamujara ngo amashomero ga government nagonga shashura sente ezitakubasitwe nk'abaziri. President akahika kugira ati kamuyina abanyishengero abwa kibata kwija bakangambara ekizibu kiri nkahi na capitation grant sente zikuteka ishomero nizonche ba headmaster babashaba sente kifuba amashomero ga government kanagabusha itoka twagizire ngo muhereza abane byo kurya mubahereze bitabo mubagurire uniform ekizibu kiringaye ezo nizo zimwe ahanshonga ezikoretera omunya Uganda omuri Uganda yona ya kangarana yagwirwa kagwe ejenshonga na nakashari yito y'amatemba ejenshonga iriyo notekwa ko bagibugineyo notekwa ko bano manyango haramarara gabantu ejenshonga kugikorota honorable we bari bunonga maka kurete ejenshonga nkuru kandi etakwata abantu bakashara no constituency bonka kunkihanga lyona maka musasire gambe ki aha TV buno mariyo nareba obwiro bumwe executive yitu ninga president witu na timu ye tubayambirwa hansi abo kugira weak leaders abembezi babi ukazo mu parliament ukatwarwayo ebyawe kurya karawe nsi ukatembenye ukazoku ukabura kumanya enshonga za hansi ukabura kumanya enshonga za hansi abwencha amashomero garukubi totaya irishomero tumanyiro kururi tumanyire bina bashobesa bangahi because education n'ikintu cy'ukurumaka na nakigambi twatutagize okushomesa abana bono kashanga ngo family at least abana bashomere we are doing nothing. President akagezaho kandi government neshoza sente nyingi maka kurengwaga amashomero universal primary education UPE UCE sente zaza hanze abantu bakora kandi bakakibara bakarengwe kintu cyo gikora kibasika konka nugendo shanga amashomero agamwe gatine bashomesa barabaki ikindi maka kansa ya corruption mu Uganda twatagera wanisi naye kinamani niye kurete kizubu nibasindika sente z'abashomesa ushanga sente yinezi kuyo nuzikora ki yinezi kufera kurwo mu Ministry of Education kuzaka kuriyo shanga zitashika no kika y'abantu bakora ki konka yo government mayangu yakora ki ngwecyo yakeze so maka ntwenda ba members of parliament abakusasirwa ihangeri kureba ngo umuntu yaza ground yayetegereza what the problem is nkuko wawakigambire president witu narabo kugira ngo ayina abantu batakubaha feedback nambwe norebe bire batandike kunyigamo agize ngo ba members of parliament we are always in parliament your point of order point of correction banya point of what turimo garika ground kumuyamba kumugambire bizibe kubakoze reki nyewe ni nyenda kukuyambira make ikitinkuza kubanka ba members of parliament abantu abantiro mu parliament ni ngora ki nimba manya n'abanyakashara no constituency no manya nahiba it won't make sense to me kugumanizo mu parliament ngagambo rujungu abantu banje batatungire buhereza ikintu cya education is very much important nkaza yishobora bayeta Karungu primary school it is a government owned school kunkanka hikona enda kurra tiyo ryonka ari ishobora ni bayeta Munyonyi primary school kuri intaragire yo karuhunduza nkarama batiga na maka ebisika bikabara kikugwera abantu so there are so many arona nare nashikereho ko naryo uko reside za rwamhije uko rwamhije nkahikayo warreba waenda nkarebe enju nagira ntibona amazima na toilet naye kabarema kombe kangugamba mpo region enju yabashomesa ekeri yaho rinke cyongore to kubiya ma so obunyowe ninja nobwebembeze bumunonga kushanga twine ba members of parliament batakufa yo kureba ngo barwanira amashomero because ni mangu wahandika report nungi amashomero yo kugenda ukareba minister of education ukamujyo mama reba Janet what is the situation yes na baso butabasa kunka nigo yine kubo yine plan proposal how do I help the government
revitalize these schools kuzigaruza mutindo niwe ushimye kuba ine plan yawe ko muntu as a member of parliament. That's why we are leaders. Nore hati nyowe maka rekankugambira mazima why I think I'm a better leader for Kashari North constituency. Itukutwa bitu zakore ikintu cyo no kuhandika proposal how do I get or how way forward. Sometimes company wabe no bano korora eketa kubasa kunkugeza hoje hamagezo twakora na tuti we can do ABCD ikipe tukigariza yigo. Nyuma akakagenda nazo mu Uganda Telecom. Tinki jukaje mwaka but I think it was like 2015 2016 nashanga ayibabire bantire region ikane ikora $300,000 bakabarire sente nashanga one of the directors ninga distributor outwa etwine bakana bamweta karibu akari munywani wanje kamuntu nuwa kushwera mhara wa muzeyi but I reached there najangu no eri yegito kijibasa abantu bakunja ngo Patrick cyo no kora wamugambira amazima cyo no kora Patrick bintu bishobera n'umugabo wiyana abajyantu no yanyeta kampara twashitama owasisimo namushobora mujyantu mwamika muntu I give you respect kunkanyonyizire kurengu nayamba Uganda Telecom sales zazankai ahiguru reka kusigira aha ibicweke bindi kambe gabere ba distributor abandi turebe ngo sales zakora ki zaza higuru nkachikora in 6 months sales zikadabolinga from 300 million to 700 million. So ebinte bimwe nibetaga mu kwatara muna no nibyetaga mu kibakweta hands on umuntu kuza ground ukareba nenki kandi ukaha solutions to government what you can do better kureba ngo mwahunduza amashobero education yakora ki yaterera so mbaka ninyira kugambira kamulwani wanje icyo you count it ninza kugezaho iki ndabase gukora ninza gukora iki ndahita kubasa dinguza gukora ki kuko at least ninza kumanipa progress report abantu ndukubagambira ABCD has been done iki nza korumbwiro bo ahora aremwe no kugambira Rome was not built in one day so ni tukashari nimba gambira mazima ngo tinguza gukora buri kimwe omyaka 5 kunka omyaka 10 kumanya ngo ninza kutunga ninza gukora ibintu bingi munonga baza kora ibintu ndahinduka komora. Amina honorable na akire katwaho na nishabangu usibure nisibura rukhendera nka member of parliament ndukukunga ba members of parliament ba Western Uganda bona tuyo tuzomukaruka ba speaker ni nyenda batere munywani wanje Tayiva Karu titi batere Anita Monguchi akaruru ko we should not break the precedence. Why nyoni cyo kureba tingira kahanjiso hakaza mwaka vuyo ngo manyahino kwenda kwijana abajanti ndio wa Thomas Tayiva omuntu yakurara rachiro ni nokora ki no murara kindi kandi ntakagire mu parliament na yita Thomas Tayiva Thanksgiving yanjomuka yije abantu bingi akata kubasa kuchikora because akana amanyangu ari umunyishengero munywanu we kureba ngo watayisa Thomas Tayiva wawe icyo cyunka nacyo kinakaruka cyakozira cy'abantu bakandeba mu ubwamushija bakajya ngo bwari yataka kutayasa speaker no wamani numushija atakagire mu parliament wani we nanyira kukunga ba members of parliament bona mureke tutahindura status quo tere Anita Mo tere Tayiva. Icya kabiri nyenda kwebaza Tayari West nyenda kwebaza Makitogoro nandi mu Kampala we shall keep in touch ogumonyete tugambe n'abanyakashari turiye tuzumbiro bya Easter nishaba abantu bamanyabwe nki it is Easter barebe ngo Easter nebo Yesu yafa kandi akaferitwe awe bibyit because of what transgression itwabasisi so ninyinda abantu bagume bakitware kikuru ngo Yesu kwa kuferra niwe note ko kuba oyino ko kubasa kujutirika nanye ngumere birungi mu manye namazima kandi tusasiri tugire na rukundo webare munonga yebare munonga iwe yanatureba asitwabasa kweyongera reka tukangera tuyikereze programs z'izindi nazo zisye nabanyine honorable Musinguzi Patrick Ogunor gire futerwa Karuru umunyishingiro rinzire kurahira kandi aje akaba narahira 2014 by'ukwezi okwa katanu ngo munyishengero wa Kashari North nditogoro Mark Nyabehemu nyenda kwebaza nakora nabo ankamande
hamwe na production team yona hamwe na producer Martin Nebye mwe bari munonga hamwe n'abandi abakora cyangwa kureba mu program yegiye yakushikibwaho musibeje